bati Frenkie waratugoye. Frenkie twakubwiye kongera kugabanya imishahara ishwi. Uravuga ati ishwi. Frenkie inama z'abaganga mu bijyanye n'imyitwarire yawe y'imvune ishwi ntubyumva. Frenkie de Jong nibiramuka bidakunza agasohoka muri FC Barcelona. Generation ya Ajax ya 2019 de ntirabirigiye igendeye aho ngaho nta kintu turakoyemo. Muri byagombaga kurokokamo ntibyavuyemo. Ibyande Sobra ninde warokotse Onana yabari bose gusohoka kubagurisha kurerega nabo baba oya reka wewe bivuga ku mafaranga uravuga kuki tujye mu kibuga expectations iki abantu batekeza kuri Ajax yakuyemo Real kuriya Ajax yageze demi finale Ajax yari imeze kuri abasore batoya abantu bavuga Donny van de Beek bavuga bari abasore batandukanye ba Match de Light nibyo bakoze moves ariko se umupira w'amaguru n'abahorandi muri rusange ko ari nabo bari biganjemo benshi basaruyemo iki ngiye rero mbona bano bana abenshi muri bo abo baruko kuko abandi bo bari bakuze bo Hakim Ziyech basaga nkaho bigiye imbere mu myaka kubaruta bitwa ba Dusan Tadic bari bakuru ba Sean Muze Sean yari mukuru cyane David Klassen yari mukuru donc izitara nk'abo waruvuze nka Andre Onana nka Frenkie de Jong nka Matt de Ligt Donny van de Beek n'abakinnyi mbona bagiye ku rwego bagiyeho batarageze igihe cyo kujyayo kuko niba barihuse abandi bagenda bakora wrong choice ahantu hatari heza ho kuba hajya bijyanye n'uburyo bakinaga nka Hakim Ziyech umupira yakinaga nabonaga ari umupira wa Arsenal cyangwa Bayern Munich uburyo bakina nka Matt de Ligt gufata shwa yo kujya muri Juventus ku myaka 19 tuzi uburyo Juventus ikora ikinisha abasaza byaragoranye cyane. Donny van de Beek yagiye muri projet mbi ntabwo ari we wenyine uhazize n'abandi yagiye mu mbeba yagiye muri projet mbi Donny van de Beek kandi bagenda ari bato ku myaka iri hasi kongeraho rero Frenkie de Jong we navuga ko n'abahorandi benshi buri bakunda ikipe ya FC Barcelona bakunda no kuyikinira cyane no kurusha na Real oya bitewe n'umurejanderi wabo Johan Cruyff ni n'igihugu nabo ubwabo basa nkaho bumvikana cyane na Espagne ntabwo bibagora basa nkaho usanga n'abarejanderi babo bafite ukuntu baciye hariya ku buryo n'umuhorandi wese uje usanga niba wenda dufate nk'urugero nka Frenkie yaje ahita avuga akina wenda afitemo batangira kumutirira aho ngaho kandi no mu gusohoka kwa bari batoya bamaze kwachivinga ikintu kidasanzwe kugera ku bintu bidasanzwe ariko urwego rutari urwa form atari kuvuga ngo ni form uhita ubona ko urwego rwagaragaye kuri match ya Tottenham uburyo basezerewe mu rugo bari imbere y'ibitego bibiri bagahita basezererwa ntabwo yari projet yari forume cyane hanini urebye nk'iyi profile y'uyu mwana mbere yuko ajya muri FC Barcelona Eleste Divizi Talent of the Season 2016 na 17 yego Eri Divize Player of the Month December kwa 12 ubwo no mukinyi w'ukwezi kwa 12 na 18 kwa 2019 umukinyi wa championa y'ikiciro cya mbere y'ukwezi Eri Divize Player of the Season umukinyi w'umwaka muri championa y'Ubuholandi 2018 na 2019 Eri Divize Team of the Season of course yagombaga kuza muri equipe y'umwaka 2018 na 2019 UEFA Champions League Sword of the Season 2018 na 2019 n'ibindi byagiye bikurikiraho UEFA Champions abona ko byose bigaruka 2019 nyine yes ni iriya sezo yabo idasanzwe niko nari ntangiye kubivuga bagize baza gusezererwa na Tottenham equipe yakoze ibintu bidasanzwe gurwamo abakinnyi reba basohotse muri Girona neme na za Bologna urebe n'abagiye bava muri za Bologna Leverkusen niko yabarwanyeho ariko nayo yarakomangiwe hafi ya bose nta mukinyi n'umwe batigeze bashaka gukuramo ariko nabo baranasohotse baki rero Frenkie de Jong ku mafaranga yinjiriyeho na entourage abantu baba bagomba kuyaryaho no kugeza kuyimishahara no kugeza ku mushahara we haba hari abantu baba bagomba kuwufata baba barakoze ayo madiro baba baragiyemo mu bintu ngibyo turaza kubigeraho ku nkuru ya Marcus Rashford ikindi kandi yagiye muri Barcelona imiregama yagiye muri Barcelona yasaga nk'iri iri ku rwego rwo gutsindwa ibitego 8 na Bayern bumva urwo rwego so mu kugerayo rero no guhabwa ari amafaranga menshi cyane kuri iriya myaka yabo ikiri mutoya guhita bidakunda Mantaroma byahise bimugiraho ingaruka
n'izi mvune zose agenda agira ni imvune ubona ko ntabwo Frenkie de Jong akinira FC Barcelona. Arabizi ko batamukunze, abafana batamukunze, ubuyobozi butamukunze, ko kuva 2022 ni umuntu bapushinga out kugira ngo asohoke muri FC Barcelona. Nibyo abakinnyi bajya bagira ibyago, na cyane ko na FC Barcelona aya makosa yakozwe muri iyi myaka n'uyu munsi iracyafiringa ingaruka zayo, iracyumva ingaruka zayo, bibe mu kibuga, igurwa ry'aba Antoine Griezmann, ba Ousmane Dembele n'abandi batanu. Urumva abakinnyi nk'abo ngabo nyine wabonaga ko bagiye binjira ku mafaranga yo hejuru cyane, ataruka ari abakinnyi babi, ariko ayo mafaranga ubwayo uburyo bayaguzwe agasanga proje idahari, ikindi kandi nabo bakinnyi kwakira ku gaciro kabo bikanga. So mbona ko nawe ni umwe mu bagize ibyo bibazo, ariko kuba ari umukinnyi we wari ufite tara idasanzwe, twavugaga ko tubonye nimero 6 wundi pe uzasimbura Busquets ku isi, stili tuje mwiza kuri baro, wambura umupira ukina neza. Yaragize amahirwe muri iyo equipe nyine tunavugaga, yari irimo uyu mugabo ari na kapiteni wabo Sean, saza mukuru bakinanaga. Haje gucamo ba David Klassen wanyuze no muri Everton, we nawe yari umusaza mukuru. Dusan Tadic wambaraga iyo brassard igihe kinini, nawe yari umugabo mukuru. Bagiye babahereza icyo nakwita nka guidance, ariko ntibagira igihe kinini cyo kubana nabo, kuko niba umukinnyi yarazamutse nka tari idasanzwe 2016 na 17 na 19 agahita agurwa nyuma y'iyo sezo, wumva ko nyine ntabwo biba bimufasha cyane kugira ngo abanza ko akomvise. Ni nacyo kintu si wa Berevere Kusene arimo aravuga ati ku nyungu z'Abadage no ku nyungu zacu cyane, ariko cyane ku nyungu z'Abadage byibura dukwiye kugumana witwa Florian Wirtz kugeza 2026 igikombe cy'isi kivuyemo, niba ko kitara tudashaka kwijugunya, kuko hari abari ku rwego rwawe yakoreye ibitangaza, noneho expectations bya bindi watangira ivugaho n'umwana uri mu rugo, niyo yasubira inyuma kuri forume n'ibyo atanga mu kibuga ntawe ubitindaho cyane, kuko aba yarazamutse muri akademi bamureba, aba yarakoze n'ibintu bidasanzwe, avuga ati yageze hejuru ku gasongero. Guhita umugurisha muri Bayern rero agomba gukora ibyo yakoze muri Bayer Leverkusen, nicyo abafana ba Bayern bamutekerezagaho. Wa Bayern wenda nkunganiye, wa Bayern uguze Florian Wirtz abashaka kubona Wirtz wa wundi watwaye igikombe on top, kuri top level, ntabwo abakeneye kubona Wirtz uri muri bya bihe bye bibi. Ariko wa Leverkusen itavuga ati okay, nubwo atadukiniye neza uyu munsi, ariko hari ibyo yadukoreye ubushize, ariko kwa Bayern nta by'ubushize biba bihari. Byica abana cyane bakoze move bakiri batoya pe, kuko unarebye n'intambara yabayeho no muri baburana cyane abantu muri Brazil bavuga ngo impamvu equipe yacu irimo irapfa nuko abakinnyi bakadufashije basohoka bakiri batoya, bakagenda bakarya bakagaburirwa ubutoya bw'umupira w'i Burayi, bagiye ari 17 bagiye ari 17 18 19 bagasohoka muri iyo myaka yose bagenda, noneho bakaza bagahita badapta umuco w'i Burayi badafite umupira wa nyawo wa Brazil, sibyo? So bona ko Frenkie de Jong nibyo ntabwo yagize kariyeri nziza muri FC Barcelona, ariko nawe ku nyungu ze mbona nawe akwiye gusohoka muri FC Barcelona, kuko bashobora kugumana ayo mafaranga, ariko kariyeri ntacyo afite azagana, kuri kariyeri nta kinini cyane, amaze gutakaza umwanya muri equipe nationale. Biratangaje kuba ukinira FC Barcelona udashobora kuba wabona umwanya yawukura he. Wabatijani nabandi bose uwawufashe Ryan Gravenberch wafashe, sibyo? Byanakoroha ko bakinana, ko n'ubundi nawe wari wamusimbuye, amaze gusohoka Ryan Gravenberch niwe bahise bazamura muri Ajax, nawe ahura n'ikibazo nk'iki, asohoka ari muto, akiniye yose zimwe ahita agenda kuri 18, we yagiye kuri 18, ageze muri Bayern bihita bipfa, nawe ntibyamukundira. So urebye rero abahari Ryan Gravenberch, ukareba witwa Tijani Reinders bahagaze muri iyo myanya, ni abakinnyi umunsi ahantu barimo barafitingamo neza ku buryo ntibishoboka ko wabasimbuza umuntu udakina. Kuba adakina nicyo kibi, umuntu udakina. So uri unwanted, noneho batamushaka, uri unwanted somewhere. Rero ku nyungu ze nawe ku giti cye ni umukinnyi ukwiriye nawe kubitekerezaho. Wenda Juventus nayo Juventus afitemo umwanya yawe urwanira agiye agatuza, ariko sinzi ko umutoza yahita amukunda ku buryo bumuha. Mbona ikintu cyagaruka kariyeri no gutaha,
agasubira mu oya nawe de usirakabije asubira mu Holandi kandi uwitwa Donny van de Beek yavuye muri Manchester United ajya muri Frankfurt. yego ubageze he ubu Donny van de Beek sari muri Espagne arimo arazenguruka hehe ageze muri Girona arimo arazenguruka hehe Matt de Ligt hari namwe mu mwapresiya ageze mu mbebo ariko ahantu hose byangaga ahantu hose byangaga kuri aba bakinnyi bagasubira bihereye no kuri abo narondoraga bongeraga kwita bati Frenkie waratugoye Frenkie twakubwiye kongera kugabanya imishahara ishwi uravuga ati ishwi Frenkie inama z'abaganga mu bijyanye n'imyitwarire yawe y'imvune ishwi ntubyumva Frenkie de Jong nibiramuka bidakunze agasohoka muri FC Barcelona generation ya Ajax ya 2019 dewe ntirabirigiye igendeye aho ngaho nta kintu turakoyemo muri byagombaga kurokokamo ntibyavuyemo ibyande sebara ninde warokotse onana yabari bose gusohoka kubagurisha kurerega nabo baba oya reka wewe bivuga ku mafaranga uravuga kuki tujye mu kibuga expectations iki abantu batekeza kuri Ajax yakuyemo Real kuriya Ajax yageze demi finale Ajax yari imeze kuri abasore batoya abantu bavuga Donny van de Beek bavuga bari abasore batandukanye ba Matt de Ligt nibyo bakoze moves ariko se umupira w'amaguru n'abahorandi muri rusange ko ari nabo bari biganjemo benshi basaruyemo iki ngiye rero mbona bano bana abenshi muri bo abo baruko kuko abandi bo bari bakuze abo Hakim Ziyech basaga nkaho bigiye imbere mu myaka kubaruta bitwa ba Dusan Tadic bari bakuru ba Sean Mzee Sean yari mukuru cyane David Klassen yari mukuru donc izitara nk'abo waruvuze nka Andre Onana nka Frenkie de Jong nka Matt de Ligt Donny van de Beek ni abakinnyi mbona bagiye ku rwego bagiyeho batarageza igihe cyo kujyayo kuko niba barihuse abandi bagenda bakora wrong choice ahantu hatari heza ho kuba hajya bijyanye n'uburyo bakinaga nka Hakim Ziyech umupira yakinaga nabonaga ari umupira wa Arsenal cyangwa Bayern Munich uburyo bakina nka Matt de Ligt gufata shuwa yo kujya muri Juventus ku myaka 19 tuzi uburyo Juventus ikora ikinisha abasaza byaragoranye cyane. Donny van de Beek yagiye muri projet mbi ntabwo ari we wenyine uhazize n'abandi yagiye mu mbebo yagiye muri projet mbi Donny van de Beek kandi bagenda ari bato ku myaka iri hasi kongeraho rero Frenkie de Jong we navuga ko n'abahorandi benshi buri bakunda ikipe ya FC Barcelona bakunda no kwikinira cyane no kurusha na Real bitewe n'umurejandere wabo Johan Cruyff ni n'igihugu nabo ubwabo basa nkaho bumvikana cyane na Espagne ntabwo bibagora basa nkaho usanga n'abarejanderi babo bafite ukuntu baciye hariya ku buryo n'umuhorandi wese uje usanga niba wenda dufate nk'urugero nka Frenkie yaje ahita avuga akina wenda afitemo batangira kumwitirira aho ngaho kandi no mu gusohoka ko abari batoya bamaze kwachivinga ikintu kidasanzwe kugera ku bintu bidasanzwe ariko urwego rutari urwa form atari kuvuga ngo ni form